Okay, once again, good afternoon Kaaruba. You're still with your Manong Jun Seriales. Yan ka na kanayo, John Mark Pastor. And we are the Four Decade Duo. Dito lang nga po. KPRP Pinoy Power Radio, 650 AM, Honolulu, Hawaii. With our program entitled Adda Kamin Kaaruba. And that's part of our mission, Kaaruba, to educate, To enrich, to enlighten, to entertain, and to empower. Itultuloy mi nga road po nga pagsasalitaan. Itultuloy tayo nga pagsasalitaan itatanga kanito. Dagiti na dumaduma nga pamati ti biyag ni Ilocano. Dagiti matapo, dagiti paganurutan, dagiti ipapaulog nga lintag, dagiti naganak, dagiti apong tayo no adati agkakasar. Kat kunada lalo dagiti no pinagpe-prepare ay kat no panaguuli kunadan ay kat itipili nyo nga date daytay agpangato na isurat mo kas kumadji 8 ngumato tapno na pinpintas to konti future ay kasi asawa gamno 7 7 ta baba ay ka bagadang haan kanung agbalin nga forma di mo lang prosperous iti asawa o haan nga talaga mabalin ti 4 isong kakaadon nga kaskasarang iti booking ta na puno ti 8 18 28 38. Ay, awang gaya mo na nga. Agas ang bawal kano pa iti pumonas yan o asidigan ti aldo ti kalaysa. Baka madisgrasya kano kasi ay. Pawilan da ka. Ay, di kala, aganad ka. Awan tirang pumono kas na asidigan. Bawal pa iti agfit iti gown. Tahang kano nga matuloy ti kalaysa sa bagay ada pasamak edi. Amok di jaya baryumi nga. Modern nga minisunod ti kaya fit na fit di gown na. Iso nga. Apan iso na no jinti nagpadaitan na. Apan na isukat nga itata. Something happen na disgrasya tatay nobyo. Natay? Natay. Okay. Medyo sad story. Iso nga awan ti da kasusuruta. Dakis kano pa nga maibatan ti wedding ring during the wedding ceremony. Agsina da kanong agsina. Kitam da kiti babakit. Iso nga permingal alwat da kiti ring bearers no what talarigatan. Dati ko na diba? Iso nga nakatalot pa. Ken syempre no dapay mabuo nga baso during the celebration, let's say dati na ibatang nga baso, mangipirak ka pa iti maysa. Tapno da Paris na. Nohaan ya. Ay ka naksparigan ta jay handa nga agsinurot. Ay agsinadamot lang. Agsinadamot lang. Siyempre pumano jay maysa. Iso nga no duwa ti pirak na madisgrasya. Ako duwa nga madisgrasya. Ay. Dagi na ti pamati ti biag ni Ilocano ang nariga mo nga ron nga kunakon datay hamo sulusurutan. Aw madagas na mapuho kanya. Nagado nga pamati kat malaglagip kumanda giti nga sonata iti kasar no kasta nga pagsasalitaan ta. Dong dong wen kanto unay indayunan kanto iti sinamay tultulo den kantot na lumamay pagangwanen inkanto may libay anay pusok anay saan laot-ut launay item kaniyak apang narabay kakasiyag ama idasay apaman nga inkanto makaturog yarpaw kunto tarupam daytoy paniyog no di naka sepeten ti manuket may mas muntut maturog anay pusok anay nasaem naut-ut launay itden kariyak apang narabay kakasiyag ama idasay.
ut launay item kaniya kapang narabay kakasiyag amay dasay apaman nga ingkanto makariin dagdagusan kanto wasak kuyuten nga ililili kas may sangaw bintanaramem samit ni esem anay pusok anay nasaem naut-ut launay itim kaniyak apang narabay kakasiyag amay dasay dahil talauna niya po iti sa salasala iti nobyo kinobya tay gala-gala nga kunada kat may sapi nga pamati dagiti babagat idi nga malagip ko nga ingana itata kat iprak-practice palaeng kat adda ko maiti maganan siya di gala-gala da maor-or da apo kabayatan ti inda panagala-gala at dapat kanukat buo konti kumbaga naka-or-or iti 150,000 pesos period awan iti 276 and 97 centavos ay ka talaga ayaw butal na anong butal na kaya dako buo kano tapno hang kano apo nga makisayan iti kwartada kasi kano makisay to wala magbayad dati kwa di po kasi wan ay kat itata adama dagiti nagbaliwanan kay kunada nasayat kanuno ada butal na tapno agbirok tamat manayonan da pa ngaron may sabi ngo sonata po nga pangkasaran anian aragratsak riknang kentuy riknang nagbanag lae ay di ayan tinagtagibitan iti nabaybayan intasin alwagan taknon di mawaswas sigaman mo lang daytoy tinapili napnon gasa apan nakatumpa tiyan arapaan tariken sa patang atin umang pinagsining galong Tipker kawan na yan agragsak tangarot kitintadan gaya ng dawa kagasatan Kukwa mo to'y pusok kararwa kenrik na inggan at panumpalan Ikarkararat tatiapuan na marsuang ngayon na tasalwadan Tatapnulag na yun sa tit na yan at aldaw masamuanan Yawat ko to'y bagik kararwa kenrik nagtasiksikan tigaywan Pusok ti ikuta magraman to'y biyak kuway at akapupunuan Pag pinuligan ta dirigat kenam ay ngayon takalakaman Tag may satan ket intuwag sinauray ka anuman
Agragsak tangarot ket intadang gaya na dawa kagasatan. Kukwa mo tuy pusok kararwa ken rignak inggan at panumpalan. Ikarkararat peti apuan na marsuang ay natasalwadan. Tataknunag na yung sakit na yan hayat aldaw masangwanan. Yawat ko tuy bagik kararwa ken rignak da siksikan tegaywan. Pusok ti iko tamang ramang tibiyag ko ayat akapupunuan. Pag pinuligan ta daligat ken nam ay nga intakkalat aman. Tak may satan ket dintuwag sinauray ka anuman. Tak may satan ket dintuwag sinauray ka anuman. Okay, that's all for our third set, ladies and gentlemen. And manen, pagyaman namin kita sponsors ulit-ulitan may apo. If you wanna be a part of this program, just get in touch with Manang Emmy Ortega Anderson. Okay, yung matapo nga agbalin kayo mga sponsors. Tapno, dakul matapo iti maawat may nga uminto apo. Ayan. Anyway, very thankful kami at dadagitoy nga tatao in the person of Alex and Annie Bayudan. Thank you very much kada kayo of Alex Video Services featuring Blu-ray technology. And for reservations, please get in touch with them at telephone number 808-284-1181. And of course to Dado and Angel Lamo, Uncle Bonnie and Angie Femia Collado, Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa, Supermodel Janelle Megan Rosalind Anderson promoting Sportive International. Apo nagpipintas na kita ladawan na itatanga nakita ka barbaro. And of course ni Uncle Mahal Jan Anderson. Diba? And to our producer Manang Emmy Ortega Anderson nga kunakon, if you want to be a part of this program, no da kayong kablaawan wenno sagutan iti sonata apo nga naisal sa Lumina ag birthday ito sumaron nga Miyerkules, please get in touch with Manang Emmy Ortega Anderson. So agsubli kami kaarul ba kalpasan dito sa magmanua kanito palagip.